Ka Seng Kynthei Jaiaw Langsning ha kasngi baar kalapan kutno ya ka jeng Rakhe ya ka Golden Jubilee ha Jaiaw Community Hall. Haba a jengkran ha kategisngi u Menteri Cabinet uba polling do ulapan pau japang ka jeng so tho halor ka imlang sa alang jeng KHASI. Bat kumno ka imlang sa alang ka yarap pan klan. Ulai yai ban halor ka jeng don benta jo ki Kynthei ki project ba pher hapo ka imlang sa alang kum ka anti drug but de addiction program. Hak kani ka jo hi kasngi lapan lai ka kot sa kan mau jo ka Seng Kynthei Jaiaw Langsning. Ayo hamtam. Di bangkit bat kadai kesyang hakaba mari buat kerana jompi kum Seng Kynthei bat na kum undang yalam ubah mani dengan kesyang. Kemudian kejing dan dekat ini jom ibarat bidang bun entertainment program. Mandasnya nyawan ini hak berkut jom ke Langsning ini berkut jom ke jingla semua ke jom pi bawang khas nasional dan buat sin bawang Indonesia stage menyerwai.